Ye papa Apostle Joseph. Ni atono no. Ye mfensua de se. De tie se ye de ano ka kire ye ma no. Enyo na ye wu a ebi a ombedi so. Papa Apostle Joseph. Say ye po ye ne ma. E de hisi omuku. Ti ko tia so no cheja pa ne ma mo anka de ne besi. Eti se woja pa de nyina. Awa so fi. Eti se ye fo security say kono ko bo obi ho ban ya. Dwene wo so fi ho kakra. Da bi edu no ho. E be de se asem we se. Obi betimi aka. Ama so ya be mu. Da etu atu akọ adu asafo so. Ti se bi omo papa san sori bi oba se ma sori aba. It's all about Angie's Board TV. All right, Ethiopia. And a Monday. Your Ghana, West Africa. To be able to show we are Simubia now. We're Ghana now. TPBiano. Yeah, Chia say Anna Joe say we are say Anopa. Yeah, Chia Kwanson. Because high Angie's Board multimedia. Me and the fresh boy Papa J. And the matter say, me abroad a big mouth. When you say abroad, me say and I say Asemaba. Aha, asema bantene abroad transi ayeba bedi come right here. Na yen kan chese obi amfa odo ene mpaibo entire Black Stars echi. Aha, ochena nyame bo Black Stars ene England age na akono. Ochena ye show abroad ochena scores no hwade na betimi see Black Stars. Ghana Black Stars. Na ene England ochena. World Cup no. Me de se Ghana wini a. Ebe me de. But on say Black Stars langa sa ma kan de bia mi ntwan sa so okay sika no mo di appearance fee ni ntino and how no me ni je Black Stars na nkasa ho in general but say me da wona me say Ghana wini a on my Ghana me man me ni beji but not on some bet sa $10,000 obi wonu ma onim na de ban ntino okay ana wo tell me kan na mbobo na de hey what are you telling me omo ye zoom line o kroma sei hwedwumadu omo ye boys say ye wala two wala say we kromasi boys say twi cement ni ade obi timi nipa be tent mi twi cement say atekureta one track back nipa be four the whole 10 years no nya do mbenya sa $50,000 ba bobo ma wo man ni atam $100,000 ba bra mem wo hwe country shakashakase no kura bi mu kura ntimi ntwa shaska no no man Ghana ya tam dem ntimi de omo wini a Ghana na wini ba say we the man getting my Black Star there. See this are next year because come because we 60 years ne whole you know entire life for the year when you because can go $100,000. She say house of folk keeper no koyen. Aye. Or house of folk. Say e ma $10,000 ah. No or Jibia. Almost so see that go. Aye. It's all 10,000. Ye kan nyina bom na nke bia Premier League ne ball Ghana ha no ye see ye support kotoko has media ma mombo di ma me aduana no ne betemi na tesamates ade na ke ye see di wurem na aban na bi ne say na de aban na ma obokro no aban bi aba opeso wie bi ntire obeda watch obi na ka aban ne ni si wo say hey we referee see tu o ka yie wo insurance ye adwuma wo senate ye tua na ka referee na park no so a onim se ono no referee no di nti no wato asase esifie onje bribe na ka ye born say abrofo de finchim no na you see where we go come on the echo now if say the day you near your boy we friend say Jordan are you do so the na be go so say money pa ba o de ko fa do wo samates ana do o media ma na ka che ne say $10,000 me team 3 wo de ba ko na me team $1,000 kra you pay the phone over kroma no mafia no do so Charlie. All right, that is our bro on the side of the Ghana Black Stars. So the discover mujeti no share them Philip Black Stars sense in biasa. But the nkoma ye babedi na nkasa is based on abro mami musa Apostle Kojosafo. Udi ni nyankanta kakra. No papa. Yeah. But them papa don't know. Me papa in a sense that meaning me bra penny commande. Oh, okay. If you are meaning me bra penny Kroboto. If you want meaning Messi Edu. Yeah. If you are o meaning nipa oskeni bele mu ni ade me bebre na omo nyan so ba me mpanimfo a me ni omo di agora che na Kristo asafo no so no me wo busuafo bi a omo so omo akobi. Okay. Hence no papa no de me twa say Apostle Kojosafo de wa o nkasa o papa de na say on page apa. Yeah. Was ye ka eja ni bini ono eja ni odwene ni fie adwene de wo ni fie chi
so because me hwe me maye ma bo me buhwe me simi fie me san ye cars me ye TV sini ade na me de abo man Ghana san nipa ne de papa nti minim nipa na me ka say na papa nso very center ye buhwe ne o center kase we Pristia ne ye bo concert nti Christo Asafo concert party for ba so okay well then tell me busa sanse we say I hope say what ana ohun de ekoso e wo Ghana concerning papa ne free mu no o hwe de e free ne mano side e ba ne na sorry ni mo ba na em say ya kwaye say papa no so free mu no na chi ya nsmp enu ya ne te say ne ba bema ya fe no akofuna omo ye say omo de no di papa na de na enam so mam te say one Adwo Asafo no mo ntem no ntawantawa kakra wa ha ni nyina is about leadership de obedi papa na enwuma anim anaso obegina hamba papa na bra papa na ni ho no enti ice ekwa ha na ba de no omo ye say omo de akofuna no gina ho ade ama papa no omo suaye no anaso ye so ni in say obegina papa na nemu na Adwo Asafo anso estorme ho na nkomo ye no bebi asori ne wo no but Adwo Asafo de police folk gu ho enti omo ntimi ankwankoye na omo de ba no ni nua panyi ni fie anaso be ma ni fie ene ho so no oye say obesa storme ho enu etututu okoso ama ebi atiagu Adwo Asafo aso ame no ka say amperifo chese bebi oda no ano eden pa ye hwedi nyina achi a wo hwe a niam ebobo wo papa no ni wo achi eba no ene bra papa ne be born a lifetime or the boy Ghana Africa or sell Ghana to do a certain level na ni wo achi we na media die edi enmuguase bra papa no hu ni say ne papa mu a ne manso so enye ye fan say busua no mpo ne ko ne mo emma no mom ene ebo atwede wo omo papa ejapade na say the leadership of Safo Kantanka Papa G na menda wase na de am de ne say we e be ma na obisa me question nti ka before me you asem na no me no mienu yensu ye ho okay yensu ye ho pa if you say etitiru bi mpo eto omo a ane me ne wo de yensu ye ho nti am ka sa na say akasefo na to omo ye hu ba wo ko ebusu bi mu a esim ama bi mu ko prison ebi mu ko wu ebi mu prepe ebi mu dwane but anam say papa ni din nti no empiesa lumba de da ho eba yes Sofo Anthony Kojobuachi de da ho eba yes ebi tira bobo bebre obuhwe bebre wo omo so de ho na you see ye papa Apostle Kojo Safo anyame na metunufo na de meka ne say ni atono no sisia o se electors of mu but de atono no ye memma na ye tiase no ye mfensua de se de tiase ye de ano ka kire ye ma no enyo na ye wu a ebi a ombedi so de tiase ankomo ani ye mani di no ebi a ye wu a enyo no ombedi so on say e wa bonte se papa ne ka se ne ba ben me no ni wa ondi na ade esanso wa bonte se papa ne bedu bebi no o change na me obey amendment ewo ne constitution oye nimu ana say ne way no oye no because betie osibodi ka ne kredi a osi papa ne be change ne way ni ade die gofo ka ne bebi doso na the question here ni say enti wunyini du be 50 60 years kwa eya na mema ye efisi e be wu ana any efi wunyini a how do you be like say Papa Apostle Kojo Safo say po yempo ne ma and this your queen to courtiers no change up and no one can be sick to cover never intensisa say enu jam ka say we ya de suade de mama ne wo no na je say edu level bi a say wo che wo japade na bro wu ya Papa J wo be wu enu no bitim ka say say me yesa na me mani bi kura betimi akumi ene hwe se nyame se wo ba na beku a wo ba na beku se nyankopon se onu nyankopon no be tira siposi da ana me obi a wedi poison na wanwu ana wo bi da obi di poison wanwu sadwiri na da yem mema tirim no se bia na yeri kura ka se o eja padi a wuye hwe na ye nkrata e kina se mi se ada ba se mi wu ana wo be wu so na eba ne sen ene a wo papa be ka se o mi wu a sa na meti o
say my yam family chef fridge mu and my yam pie me say papa ne kan nso papa yi show wen fa o fridge mu na de na me bi se ba ko ne say obi wu na yensie na yetimi si na nanem si ni esi wo man ye yi ana say wo hwe apostola oman ye ne se ohene what you say oman ye so ohene e na ohene so no so ohene wu na before se be ye na yi no se esi ohene for France wo hwe e na asante ma ko say ye nye na yi o what you say until se be si ohema foforo no ansa ne ye na yi ankasa ena ye say ensensem aba ho efa court nsem ho nti say ejana ote na sorry no sorry man mo baby no sa ejana se fridge mu na ne ma enya problem na at least se court nsem aba ho petition aba ho ama baby ese mo ye ade ne police for kokogu na ensori mpedi fo no hwese yem fo ko be fufura eno so ye ana eno de enye se na ko problem enya de abe ko se me bi se no yes eno de yenim say ya sorry mpedi fo unless they will tell me say petition no mo nsa nka ana say omunim say petition no so omunim say petition mi wo ho e ye de no mo anya na so dan na nkom so mo ye ho na omu kokodu fie papa ji hwe bible na nkofo bi kura na omu da no ye hu awi o ye be Christian o yeah na say Christian kwa na sorry I can read the Bible and understand the Bible sisi e kwakwa say asori manu kura na ekire asofu mpenimfo no mabusua de omunye na ko bi nim tim kase mi wu a mabusua ene me yerema mo ma ho na mo masole ma na asori manu ti obonsi nti enka no kuro asori pani a ohwe me ye side wa bre problem wo ho ohwe me ye say yo no na wawu ana nke ye ne se ke be ne dana enyene de ke be ne de dabi papa je membra minua ajo asafo so you say about to tua actually be my dem ajo no matter what we oba na penifo say we yiru nsemu pii a ya na ebum video am share no first me say etua bobo car bi ho a e say ahwe ni mabobo me ho pictures ya de na me ho oba akoko bi a aisi mujae no ba na me hu ne nim ye ngina me ngini say ya job because the AI na aba no de bia ti later na stories ni ba no and now machi na me hu say sa na otimi de ne car no kwa ko bo gate mu esa nko ne chi ama nkofo no kokutu esi no say wo yo ba bra da bi ajo anya lawyer nti yampa say asem no court na ajo lawyer waji petition atoso na wetimi de say no kwese the police for ko gu bebi a say omoye program to prevent ebufuo ni santoko na de ade no say there be a court be di asem na wianse na mo aye na what say wunu be ma no wu ni fie won ma even going there you should go with the police if the petition one pa say would asem na court di as a lawyer who respect Ghana mbrane dia adwan kokoi si ebontu no wu ya ke bi omo ambobotu no ye be jeli obi o but agura jima ekumta si driver ye yi no amnesty so wan betimi aba lawyer adwan nka se nim ti mesre ne say no matter bufuo bi abebia no omo no mo yelo so say asem ba fa court ti wudu nu ya na court na si akokusi unu ya ne hene bebia ye ne se wanye wa dodge e de ko be fufura onko wontimi nko stope ahindi yesi a afane fanti ase ni etuo pa etuo wo mpa hwe kofuo mko guide ko joyi police force so much 6 if you look at police reports na hwe tuo kokro guy ba ku wo boom more than one film piste say sanka dwo tia so kakra bi say kim go na me komekunu because I say me nim de na wo mo adwinim ana that time de no mo anom ana de na akachiro mo say obi ni nua ba montutu na moto obi abusuasem bebo ho ban no ba be sie kura ka o say me boni tu be ma wo butu wo say ana wo yire na bank obonu tu say so wo nua ba pa na bank obonu papa ne ba pa so why anyi ye kwa wase asuma manche de pa na ba obi bitu ka say we oba bra but it might be say order a free nipa of from no say kwadwo na yedi ni si ade obetira ma order ba si an otuo ni
se wo botuo na okum nipa no kodwo betumi akase ma no order so ontutuo okay no order so mebom ho ban so it is your full security say kono ko bo obi ho ban ya dwene wo so fie wo kakra dwene wo yire na wo maame bi oti ba bi sisi ya okodi kodwo ekiri se kire kodwo kase minimu nya adwuma biwa Unu nu adwo asafo betu etia no. No, let's be frank. Ade mi nu adwo aye aya me yan me kan wasem say. Ono nko try say obekọ fie wo. Even when she go there, me nim say o say when see o. But wo hwe so the car ni timi bo gate ni mo no. Okay, ya fa ne say bufu. Ya close gate ni pagum. Yeah. Ya peja wo nu no kwa wo wiem. Ebi a gate wo du wo ma ban na break a faili. Guni paso. Na break a failure. Obe wa say me go straight. Nimpa na bi wo left, ebi wo right, ebi wo straight. O da no won say kwana obe ka nimpa bi. Eno den na beba. O kun nimpa wo. A lawyer a wo Ghana mra wo nsem. Sa wo de mra hye wo nsem a e ha adwene. Me ni adwo awu so wi a ka sebi. Ono an okunu. Me penase because she's one of the female politicians are you bold outspoken people to be penance but that risk no take any day Mr. no I mean take you abode na office e be problem ama enuafo mienu na mo papa ni ho legacy mo papa ja to mo be nka we be one mother different mother mpo na mo be kasa abre ya ka ye hwehwe de papa na ye no le legacy ja to ho the life of a boy na nka ye nja bibia ne nka ye homom ne nso sa legacy ne pushing kofo na afi adane me na me dey na ebeti mama sa dey we aba on the mostly yesusa yehu ye won say mma me bani mpapa bani me nuani but as we are growing ne be fa friends no you want say madam for kura opema sem chi me nuano ntu bo nso obi etimi koda na dam for dey won tonton bewe na ba ni nua dem air conditioner dey okro onda ho osofuru se na sunwie no wo abon side nti ye nyini no say enna baako eja baako mampo a that thing can happen ye enna bebre eja baako ma that thing too can happen ye hwe ne say kodwo life a olive no olive as a business person right every business person be also on life for free. Sometimes I can go to meetings night, maybe we can go to nightclub, maybe we can chill, we can have that thing. Maybe as well a lawyer, she also feel like say, oh, me a politician means me going number sabasa and say me cheminu any penny. Let me make sure say yeah me make minu any beti. Also no beti, but as we are growing, you know, it is sad to say and here papa we say jama kuja on the beko club o be to fasi things so that would be massimo that be ya the ma adwon so no be no lolo ya be jiska kro be say ko frewe be ko frewe na ntin obi afri say metimi edi not to talk of when ne papa ka say me wu a we na momfa nsi manan ene esi papa no so ya amendment say no kwese nye no kwa so lempenimfo na omu die chi di sa abone we say we na Anthony Kujobu achikesi no na me ni asolefo no nko a asole lawyer peni be fra me a me didi na temofo nso no these are some of the things so be say asole peni no odi enim no say you no na de ye na nka be ne de program na info no so me no we say come na sorry den na mo ko kodwini fie because of issues it why don't you as a Christian as a good leader oni apostle Kujosafo na apostle Kujosafo atiti nimpa njankampo otiti omomo be ya dehye muna nanti mo ntimi use some medium na nka ya Ghana mampeni kura wa yo Christian council papa oyo hini yo mpeni fo ne busu apeni ni ade ntino muma asole mpeni fo nko hu omo na yen frem ma ne ntena se na yen council omo adwene it we ekoyi bra nte ketuo pa tu na Joseph wu ya kasole mpeni fo nka omo nka ho omo ka ho omo fo boni so ade venue no a afode mo yi akwase so omo yamanye say onu ara no be mana de edi ade no what you say say papa ne say yemma ni ba we nji ana papa ne free mu ana ni mani be si da bi de papa kan no ye ne mo nwa adwene it is the duty of mom penimfo na papa ne mo kan ne say mombra ni enchire mu ye yi ne say ni ye se beboa mo papa nwuma nyina say na tie kodwo na odan no ne mo musume so a auditors ebe check ni account we ne scan kom nti ebi am ye nkola 10 obi ara ne maame wo maame tiase no ye be man kakra se ebi ko no obi maame gya wale ko wale bofo onye bi wom what I say all these things we can put it we to share e de go man aye ejuma but ye hwema
de asem na obete anade na be si adwo betim de ebufuo obi a waye MP da waye minister pen osan lawyer o se me de ka ko bu obi gate mu say sa de no adwo ye kwa se wo de ka ko bu obi gate mu kwa your friends ka se pa o your lawyer onim ni ti de ebufuo pa na mo be ya ma na ba ni mu e de nso pa no be ya ma ba kodwo mu se kodwo si me nua we de me tan no e de preko de o da techem na se ukotiem bia o be ya cheche ana se udware na bodamfo be yi wontuma kodwo we no se so so kan kodwo na kan o ana want me o say kan say udware na bodamfo be yi wontuma e de kwa na wi o say nti moma nyina yen pa asumwie na kodwo pa asumwie a can lease abro so ono so no okay e ba senka yempinfo ye say ye de wo bedi ade no na so to ka say o my sister yentemu nyanye come on temu friend mani nyina entrance because o ma hye date wo be ye no already tin so ono so ni yie mu no minim how ansem sitie but e bia nka so ono so ti ase no konista no trans no mu di asem ka asem asumbe ba ya nke bia so ono ne yedi ni sia nka ni nua ba betima be support kodwo ne adwo wan epini I think say oban na epini adwo na epini right yeah se kodwo ansesa na adwene mpo ana sebe won hunu mpo anka che penifo ne se penifo yi menu aba ne se na akoma nto ne yim ti mo menhwe ni sisi asem na nse na yanka me se ohini oto asase e de nsuo mu ma o na ejimi a wo a otu esika no so e ogware wase kra ogware wase kra enti mo an penifo no so mo nimpote pa se asem wo ho ana nye se mo ye wiasefo e Christopher na mutimi hwe ama yesi Kristo ni hene na etuo ho so obi be betimi akum no Baba J, let's face reality. I don't know why I said this time no about share issues concerning hodada sending our work on hodada but now in social media and am about out pa we be free lumba now dey aba ye na apostle kojusa for dey aba beto so ye no ka say obi nim so ne yere so dey eso so ni nam I said this time no come here say ejapade ene emma ene abusua ya be problem na wo Ghana ha pa na wo ka say o say wo ti ase a wo che hono a wo che so e den obi benya kase a che obi this issue ain't mean solve you so what you say won't you ain't mean solve because abro you say wo mai ojapade wona say wo cha e den a won't mean ka say wo chenya pepepe e mo nya obi enya pepepe e den a obi benya bia che bi it is what you say won't you say issue e dem pa na e betimi aya e betimi solve Papa J o papa ne me ma wo ni polino mumienu na bia masi akofo ba bia akotwempene akowo mo ma me ache me ti magia atu munim se munua ba o me ti ase na me se Papa J na epeni nti me wo bia 9 bedrooms okay me ma Papa J no miensa me ma polino ni mienu ketwa na oyo oba no so me ma ni mienu o da se kabeka se polino nya mienu e se ketwa nya baako ba me ma no so mienu ya aka no so bia me ma mo maame sei na de aka m dia ma akora won so maame no so bre ya se meti asia na me ne me ma etiye ya ntokon si da okay so no mammo ntem ye fine odo no wo ho bibia ekoso kama no munim so papa na maye japade na me de makomo mu pa chama omo a me ma no bibia no beti beti omo ntem da because ebi kwa me chema no me se atena se bia 15 years nti se stores a me se kwaje o stores kan blame aso no kwaje aba no papa na ma wai me de no do di amo se mi wu na ye wo de me nya wu ye de me dide ho abeye den na afi me ni wono ma me ma na akoko ntokwa ade ebiti ye ne se ejanum ye hu ye hu se enya wu ye any a problem na obitimi kase owura kene Japan say owo dan more than 100 ebu okwa mpon kai bitimi kase obi wo ma oye asuna banda ne alaji nara power mo na se ebu atekrites be 150 ebi wo mpa onim ni kase mpo ano obi okwa na Japade ko onim be bi wo eso me kase ejuma no ye no onye sika no onpese ne ba bia be bio nti ne manu mpo onim ne Japade ano enu no wu antoko be si because obebi ati say papa no what the creators back 150 bi so na 80 it will baba ko no ben won no say 80 no because say 8 obo the 70 sie tie janom no
chia anything me say me there me tie me kwa me subane there me lawyer ko because my wuli there me timi towards my friends lawyer yes son my stock to watch you ne boarding kakra o but me say you skill me say ah ye ne sama me timi de me man pin fo no mo yin me de mo come lawyer o na ma ko redi me well am I dey achiro omo po mu nkumi nyankopon na se me man nkumi no mo nkumi because me mpese e kina mewu me so nya me no ba ko na wo me ma nti me mpese e kina mewu ne mo se me ba we sei ene me ba we ko me se wu na wo tia kata so den no me tia se me bobri se me de ja pade be ma me ma de ya ene samle omo ya we dada papa je me ejuma ba ko a me ye pa nipa bebre na nim ebi musu nim me ton sase ton that is about me me ton sase ebi a ohini bi twitwa me sase ebi o be say 20,000 my what na kwaji bi be 3 4 5 no dey go acha be 2 years 3 years me ye me nkra 10 ba 2 3 years e be kosoro na me twa be 3 na 2 da ho me 3 so be kwa ton sase be 5 bi fufo e business a ne me ye ba minim say e dey one day me woja sase ni bi ntino me to sase bi ya me de me man ko me to bia na se me bia e koto wo afa ho ana mpese me sisa security room bi sisu na bo eden a me de me man nyina ko come say ahima wo we see aha bia kotwi ye frasi jansen we see be ko pia room sorry dani o kan asase na we ye media plot no masi we ye wo dia we see junior dia me ko ton so a me no mu na san ko because me ye bia me ye no mawuli equipita and children ti me ko ton kokot we say na o man ya we na me do mu nyedi me chi kokot what you have to so ye tiasie no san nyeme nya we should put it measures any sir papa ji and the japade imagine say o papa wa hwɛ wo mpo no what say o fie miensa o East Legon no wu a someone was ka cheme me say so ni pani ye junkie kura na say o ye cocaine dan kura o say ni papa wo japade o papa o stores 5 odum wa hwɛ wo na wo wu na wo nua no say your papa o be kwaji bi papa ne ti ase no o hye ni nyama ye beboa ye problem nya say ye nya wu ye me tie wu ndo me tie wu achi na anytime we say the same ye nya wu ene ni ye problem a ye ti ase di papa ji mesre say baby edu no ho ebe din say asem we say obi betimi aka e masu bia be mu da apostle case no ebe din say betimi solve ama ya ka say o ye ma follow cases be similar like this the moment etu atu akọ adu asafuso oba besia ebe ye din so be ji atu ko kume say ye kojo na kaso muntu say nye kojo no the moment esi kojo ni fie ni kwa de ko ka me nua no kume saadu na woni timpo no o timi no wonya ba ko bi o trust me you me can not down nobody me say ti se bi o mo papa san sori bi o ba se ma sori aba afedi asam me amba beka enu mpo no still oba wa tutu esi so a wo sutu oh man abaje ye bedin wo hu ni say me no wetu abo pa ko me ni bo mu kura ampo na me ko ni fie da ko wetu abo pa me yekumi because in presence of people nipa bebre mpo no ati tutu me bi aka me dia asem we bedin Abraham waka sempa it's very very difficult so bitimi ye wade me de ache ezu na ni mu no abedin oba de oni oba nya asem na se bia eya atembidie to bi otimi de che no kware o de be che oba 60 65 se bia o bo oba o de che wa bi obetimi de ache oba 35% na more na woni mu nti be me bi obo oba bia no eda wam bo no mporo o de bo me so bo me ka o de ko be hu onim se oba bo no te bi o that adwino ntim say we there me you obebo me you understand so it will be very difficult and very hard say obi a like ni fie ya tutu esi wo so me ya to me bi account there forgiveness I see said this time no it's going to affect a lot of families because and we say and be man no obi ho awari too on ire ne me share ladies bi wo more during the salad time and me no mukodi nkomo no knowing say omo ye be ma ba ko eyire no omo ti edi kon na oka say o me kura ni o ye ware bema ba ko omo ye muslims ye ware bema ba ko na say eh na woni okura apia bonta bata fine but am say wait here we also be na tifie ba ko
And some say it's a bema no way at the end of my way because there be or my yen pepe. Obi any bre obi so obi omo obi any bre obi a. What I say the issue of mema you worry obi worry way no sako for way no sako for way no. Almost na send this problem but bema we see so me nkofa oba onyo baba kwa try so no be wo manyina na nkofa issue enso anya den ama na abro the happen e be obi obekasa asem bi aboa me papa ware me nsa me papa owo me o ware me nsa besinde wo wuo ne bebia ne woni nunu akoda se japade wuo se sikemu o se nyansemu he se mimini anya ebufuo nde na menu ba akoto beka na de nkwase agro na mudi mu fom timi fu ko no wana yakabo because of entity ya ye papa de ma ye ni entity o de ma ne yenom what you say edu baby no na me timi step mother nchen die se me ma me ye me na so ye me saa edu baby na me step mother ba e wo me ma me nchen die se ne kura ye ne saa na so no titifo no mo tena bobre nyin chempeni fo no nya 90 years 100 years 190 no the one walu kura walu 2 bible mu nipa titiri bi o bible mu ya anwale ba kon go and read the bible so for bia en comment on challenge me nipa titiri bi o bobre o bible mu bia anwale ba kon wale mienu miensa na nya na bible mu nyagopo ka chi dem say na nka oba na nka opa ka won kana me mfe bi nka ho you know in the bible you see adwene na wo eja no wo de befa emma miensa no ni nikuredi a obedi be ma omo ene ntete ne be kɔ o mane mu hwɛ papa bi wor ma fane se me ma no me ma ye wedding ejai isia me kura nkola 4 obi ane ne mada right for children for mothers for ni obi ane ne ma wow but se wo sia me ne me ma na obi a meka nje se abroma no obi ane no onyendi ana obatu mu mfie mpa omumpo mu nim se ana we ma me yesi na we ma me yesi no because of entity na papa de ma me no ebi ana me so bi ade ebi wura me mbemu and their mothers you know say omuntimi nsa me mana dwene no who say ma me for na inside when the man doesn't respect the house or doesn't know what to do in the house so me fan say me ko tonu na ma me mba obi akalipo kusua biscuit drinks on be ko screen me dimu nyina ko wura mo no obi a mato obi a de nti so obi akọ na ma ma okura mpo no obi anim say papa na ekoye ade we di mama na mama ngo mama no wa ya we say mama yi ye nyina ye bawo to make sure say ade ebe ye bebo akola na ebe ye enye ebe sia na ebe ko na ebe didi ye wantem nkola nani no sometimes awufo ni bo no ma one na yire wo ho problem aba akotwe mpena empena no kotwe na one oba na ko wo no odi buoma ne mpena eche ne yire to the extent say wo mpena benya wo yire number bema bia wa ma ne mpena enya ne yire number bia bema jimifo I'm telling you girlfriend anya wo yire number say bema what is ka wari obo ye wo yire woni ne tifi na wuti ma wo girlfriend nya access to no number no of fresh wo yire na wo ye jimifo wo jimi che obi e wo wiase do you understand me yes mani wu say me wo yire wo kwatwe mpena no se wo so beko tu be twem pena de ne ko bani wu se me wo yire fa buo ma wo yire se mami me no na twem pena so wa je atum da me yire de enko no ho enti next time so wo fi ma me ni che ko pem pena mani wu se me wo yire sa wo girl ba me pe wo treat them as women me nyi wani se me yire de me na wo me ensenti no ebi e no operation ni fu akase kakra nti makonya younger bi o 23 years me yire fra kwa Jimmy for na frere the question na frere o yese de makai de na se ba bishop obi nim de ni Florence yese okoka kire oba bi se me yire enim sa aboa se be enim no kura wo mu de but Alex say yese okoshia oba afoforo okaja say me yire enim sa aboa there was an old your first one e ba ya o say me ne me yire da je me kai wan sana me ho timi ti sa be ma sa no wo ejimi fo na me bi obey sa de bi ejimi fo wo yire wa ti sika ware no wa kwaji me fre busuem a wo ne bobra na wo njai no
ena me se no ye wakọ no ye papa obo abrabo nti wan pam no oda so ti wo fie na wutua light bill no water bill no rent ni wutua school fees e wo fie oda so todua no ma no na ko pemp na na o kaka kire mpena ne se me yire ho bon me yire ho nyafe me yire no mu bon a wo ye jimifo chen obia na wo oba kọ no kwa wo kasa asem che no so watena sa adwene wo so ye oba ni bi o da bia ma de omo yo mo atamfo ai e ma yo mo atamfo anu ntina o babishie betu yake se woni madam fu woni me madam fu inde but the bed is a bema bega se tell me ja ba o eyi mama e bed mpa e ma de omo amu yo me mo nuanu ma beblu me mo nuanu mba respected e ma anya se bia no mo nuanu ma bebre me pese me bobo de ne ade so as awofo no ye kosu mo me mfanya adisia papa je first na akoye busia fie papa na di ade no faase ne hwe no ne ade batenne wo papa wo fie o ebi o ma me so bo breast fie o ade ntina opese wo so fie obi e pene de o ma no so ba de ntina so pese wo fie so be cheka se kojo oni fie ne kojo fie no ko problem ajo sa bo oni fie o fie pa je de na se o mo ko ho kojo oni ka o ka ajo oni ka ajo oni ska kojo oni ska nti den na se o mo ko ho pa ya de ade a bodua na anka mo papa to no ana ndekuro mu nsem so mbeji ato da chi ya semo mbeji ato because ade omu ye we want say in the next move no so omu so ni wa omu de chire ba they are going to face the same problem me say sisi aba ni sei e be di se kudumma ene adwamma be ya danfo yeah a serious issue ana enuanam no meka say ebi mu okodu afa ebi mu wadwo afa as the o ka say bi okodu afa more na me hu adwo asafo bi as mu say more na di nachi okay enyafo no it means say o dem ka say adwini bi se kojo de obe ha adwini kojo de ontimi nye kojo de bi obe share so no ebi e wo what you see because you know kojo was closer to the father me who say o pichi kra o asoro feni ade ade ntino emma be tia tia say kojo ada papa ne ye pin na wada na ma na ye nkra ta bi dia ma ne so o be timi adwini sa anyama ni nyina papa je case we hu o so relevant to kojo bu ase de no esi elisian ebusuafo na kopa ma me chewo ba ne man be sin de omuntimi nkoye what your wise is enough yene abroad the big mouth and AD concerning adwasafo ene ninua akofuna concerning apostle Kojo Safo die obedi na de abroad to you omumienu when na wo hwepa yedni si papa na nemu a obetimi agina aye adwuma na sane na papa ne to no eti pepe ante pepe kwa de fata no na de onim nyansa no de fata na de onim nyansa de fata na onim nyansa no onse me mfre busua no mu but the busua na hwe ni party tribu a fata no obetimi represent papa no na ne nyansa mu so bedo to se papa no ko papa ne jeja pade pa o papa no factories right or factories be twa blocks omo ye machine omo ye cars or farms eburo papa na am say every month bi omo onuane omo ko ma asole mane ade no ebenye obi obetimi asa na oyempa obedi no kure ebi ade 1 million na obetimi aka say bi am 10 million na ye sanye mani na refactor ase de obi obedi ade on say ye obi oye busuape no so yemu no oh yeah de tutu park ya afi no bia dina tem no bia kana sem kana de so no omo mpa obi a like na drum da wo na obetimi as yesterday papa ne because papa ne legacy na no odin ono dosun da yese mam creative no membo mesem na nso na me ne baba na nko na waye o enti de obedi na de no betumi abantu akra dabi and I know say there is one tribe who outside Ghana omo be see ne hene oya ohene wa Hasan ya ohene wa sakuru no so kromo fo no esum no say omo hene no beto ono so otegana ha obeka I think say 4 years ago on be yes we no ema obedi na de ni na do di na de wa ha no esa so ohene wo sakuru no so kromo different country o anya Ghana ha kra be as Niger o say be onu de eme ya de ye nyina adwo be wu Kojo su be wu ene asam no o de ye nyina o eya so fefe de nyina Christopher amoka tire se ewi yo se president wonya wiase japade nyina na se wo hwere wo krankwa e de emfaso na wo benya me hwehwe japade pi wasasi so ha me mpira wonya die pi wasasi so ha ahade nipa ne na tie nko na wa obaba be fa yaku
Or before back then be abebubu akowi debia wajapadi e wono mini wana wakoma zo enti se wajapadi nyina awa surufi what you say esu wajapadi no yesise wa ha papa ya waye ne japadi nyina ni fie kaka Kenya kwade dana bebeda no ondu 10 feet side say endu 4 feet side say endu 10 feet kakre bi at 11:30 by 12 maybe mu shout hey body ni be say we go ko be pro at by 1:30 me atuna afi ye ba na yahuru ye nsa nsemi na say fa hu fi for mu shu nya fa ko ne be start abrabo foforo we asas table ni ade didi aru we nyina emfa enkosi bebia we go bebia all right time for enkosi bebia I think say these issues na ekosoro at times so things we say na nso watena se se na abroka no na nso udi tu hufo boa yen na yen so ye ba no boa ma yen so etu yen me consider ne mani bi so hwe na se daachi wuni ho na be ha adwen a oja padan sha se ne frɛ o ma na chema mo sisi a o cha mo nche se wo de hye o mo nsa o ne mama we hu se ni die ni na wunni ho a daachi no ono na wo se hwe ho asem no ye de na waka enti yen hwe ne yen fantu yen hofo na Nyankopɔn biebie ne ma bebre so ama yehu hawa niama anasa life esitie ena maamefo no so a mu kunu e bia woni bema bia wo na woni na nware sa na wakofo ba foforo na ne mana bedos na woka chene se mu papa ne no ware no me na me ne breye me na me yese o jai no bisu beto aso eno no papa je ma ka kire wo se bema bia obetimi ama oba ono na ejai ana ne yira convince ne mba no onye bema Utuwe, o papa na do ko school a na hu ya obekai o tue school visa obekai so sidam onye bebi da obekai nti den na o ma me bekai ebe wa adwe asesa me timi hwe me ma be me bia pe ma nti me timi hwe me ma na me bia kama na se makofa ge na me fi anhye edan me sie manton ma hwe me medu university na so se me akire me ma say wow lie ana nya me lie kra obeje se odi e be kwa no ya me ya duma 1st August na ye ko UK no. Oh, okay. Shatawale show no. Basu UK. Na me aduma 1st August. Na the chen say Shatawale ni management no amma me the opportunity say so be person okobia. Wow. Me make sure say we dey baba na wako. Wow. Na packaging the tie ni. Your budget visa na ma. O plane ticket in and out economy. Okay. Hotel a obeda. Obekoto. Okay. And event ni ekwan so ticket a Odebe kono so account ni nyina 50,000 Ghana cedis wala James a we must you na se ba ko bi 1.2 billion nkofo bi na say was connection man for na ade you see and the thing say so person okobia ade me hia free ho free and na wo hwemi ekosi 5th July okay wo de ba on the 6th impa menji and a menji bribe ade a me ye de ma Shatawale enungwasi enti no bibia e frenchim okay me here o passport me here o bank statement okay and sika 10,000 Ghana cedis that's all and one me here visa no saka no to 40,000 na so na 50,000 visa no ye nya ma okra 3 months ya de pounds 6 months enti no me sro frame was 0243 okay 302191 0243 30 2191 mi ankasa abro no mi kobi so be se na se mi se no obun kotodwe se o manfo ankwa aka me se ka me sere o papa de wo de say ko ma edi na me hwe odi yes na se abro na mi so no polu no kwa yan fa on kwa polu no yankobo show polu no UK kojo kansa le we ko US polu kwa so kojo de me no me wa contract me o well na me yes for the win blogger we like your ma o we di babo ni o obia o blog me like o UK ba ko ma fara ko mi no ubuza like ko ka ana yesu kojo so do be ko US no se kojo ko hebo le we de woni kojo nkasa tell say abro to na o ye no wa for bloggers makoma ko 10 what you say bloggers makoma ko 10 e no dey movie so what you say any blogger me ye adwuma
Me ye adwuma jiska. And what you scared here? Me ye adwuma jiska. I said 1 million, 1 million. What you understand? It's almost a question of facility. I was in number to be now. I was shut all so cause why there. Would you say no? Me say me no kase swagger tini. And not to studio no. A man for ban course e ban on what. They mean say Ghana for be na any bank statement. I don't know from close doors. The only because only be only bank statement call them frame. Advice So just hey put you be meetim dia mo nyame ado obenya bank statement me also dia cover na wetin me about number no should be 0243 302191 0243 302191 and me number no me say 50,000 ye je visa ye more plane ticket in and out ye more hotel obeda venue ni ticket benye toy be konsu be kobi okọ na obetimi aba bra untimi mba dandan ho e kakra no abafie 0243 302191 and my number. But come over in Kobo 10,000, 15,000 pounds. Emma Hong Kong Coaching. Shatawale be 50,000 Ghana city. You are 10,000 for your passport and your bank statement brand. Yam for Uncle Bushum. So Wale in the UK today, I know deep good time. I mean, at a fresh boy Papa Jimmy now brought a big mouth in the share. You be and come. You be come up a you go so follow in 7 apostle. Just have for Nechi. Part 1 and 2 senior obey former apostle safunala otina si no ka there oye ne bakojo ona ona do messi apostle kojo safu part 1 and 2 messi be my lawyer the call me today buy senior apostle do be Thomas over 22 1.2